hello everyone. Welcome back to my cooking vlog. So pini na litum pani gina chisha pani gi pumagalala nongwe litum han ka salami lage hem long ka chu e bong ho medi a thedu chit e jola so nai kha la so mo hom gi di ne net long thek long hedi ekdom kapre asep son he la son kido mane bong long chen ja leading short ho ekdom chompla kham thu yo non lai kha jo nyori paklai poi apla kham la puke di aja ta den bun de lo sitai obong hom lai kha lang ni tik di ase ba so la lo kitun popi ni ke so na tun nang lang du dik noi Pini ke hem long ka chu e bong hom pen lang oxykitun ponjipu pili hem long ka chu e han long te ki chu tai ni samjin ti la si pini bang ke bong hom a the nang do lo a bong hom tang lo kri wa ni kanila he ing tang lo si ni bang wayam pet lo la si non la so bong hom pe lang oxykitun ponjipu la si non tum lang tu ta non la ki mix tang ok an hidi inti tharmik masala pe ki mix tang lang ok an pe than gi sila ge pe ta fry la po ke fry bang ni le half fry se fry ji la pe la pu bang ke ni le bong hom hidi ke la populo bong hom in tang ono la pe la theta hidi ekdom masep bang lang me sem so la itha ang sido pe bong hom bangเป็นบองห้อมเล็บหลบลองแต่ดีใกล้แต่อีรีบองห้อมมาพี่เกดีหนังปอนปออีรีจิปริงกลางดี Ini ke ahu war wide te chok di sita bong hom bang asap intang hoilo masi ahu bang ta war chor le he la penila bong hom han long dali asap so kidun jipu la sinon la dali bong hom la hai la bom ko la dali bang masap so lang no parnim populo pang duk mu chot phan la pen ok bang ta ke fry ke tang lo men lo so lai non la hai ke men tang an bang ke pu ulai bom po la pen bong hom bang ta than the rui si leb he
bonghom bang theu ma didi amasi nei kenai an bonghom bang ke nili leblo lapen las ephar bang ke bikok po lake mo kapre ga han lo ko paju dun thulong po pula di lase lake fresh long bikok lo lapen ladak ne pipi ma ke jok doni masala ani lithik po ingti tharmit lapen fresh masala pidun lo lapen ako ladak adun pidun thu biri ga duk samus ni pidun lapen ako dak jira pen dhunia duk di masuk duk tani pidun lo ladak lapen lang sapso mix som lo kala mix tang lapo bikok po lapen ladak pidun thui bok Hasil sa ketok tang lapen dali masapso an kele ka mo kele bonghom lo halage oke fry tang lo la gutte lo do an lo nili kituni athang an ke ethang welo ga jiplang pola hedi lake ne amo oke fry jang thulo kere hi lo ne ok lai ulai thai phit pen ladak ne ako so kere hi long thot masi hasun han so pasek po bonghom han bang ladak masi tun ko polo Hasun se khoi pin dilendak bok pidon lo bok pidon et pen kelep tang bonghom lapen dali tam ben laprang ni matidi la dali ta do anta jog don lab lo la sei ngoi pame po kup check po Tapi pena ana por pepen ni han bang hoovers bikok lo menti de senan ba ke han lang tulo dalita cheplak soilo bonghom na masap sap men lor lo sila ko kup tu chek po pamen tu pamen ni phan de la pen pena por pepen ako ni lilang tulo ahan bang alang ta thepolo dalita injir lo la pen bonghom bang ta men lo menti de lasi ke fry dang o bang ko la dak pidun tu lo lapen ok jok thai phit ni likup thu chek lo ko ok pen ahan pen masala pen pachi mix tam pulo lapen puthora ko ni lilang thu lo ekdom ahan bang ar klok tel lo lapen ahan men lo matiti oke lasidak ni runre aprang gorom masala bang jok dun chomji pulo gorom masala ke hodai ta aphisi ke jok ni like lapen ahan color ekdom lang mit pil lo jolai non la athak ni ore jokasu pa dhunia hedi timai donami tulong aru masala la jogonon Cumi ulo kalar talang mesen lo bonghom te thupi ga bonghom te hedi si pini recipe da ansi ko ni populo
na tinong si ning dok le like, comment, share and subscribe